Dobar dan, ja sam Anja. Ovo je znači Muzej Jevreja. Stari hram je sagrađen 1581. godine. Sefardi su prije toga stigli u Sarajevo, ali u malim grupama. Kad su se te male grupe uspjele snaći, prilagoditi ovdje, pozivali su svoje rođake i familiju da dođu. Onda su Sefardi počeli dolaziti u većim grupama i onda je Sijavuš paša dao dozvolu da se kraj Hana sagradi hram koji se sagradio 1581. Ovaj hram je gorio u 2 velika požara i obnovljen je 1821. godine i tada dobiva današnji izgled. Ovaj dio gdje ja stojim zove se Bima, to je molitven dio za rabina. Iza mene se nalazi Arona Kodeš ili Sveti ormar gdje se čuva Tora. Donji dio je za muškarce, molitveni. 2 galerije iznad su bile galerije za žene i djevojčice, jer u judaizmu muškarci i žene moraju biti odvojeni za vrijeme molitve, s tim da žene nisu dužne doći na službu ako su bolesne ili spriječene. Važno je da ima više od 10 muškaraca da se može održati služba. Za vrijeme Drugog svjetskog rata ovaj hram je bio zatvor. U Sarajevu od dolaska Sefarada, znači od 1492. do Drugog svjetskog rata bilo je 7 hramova u Sarajevu. Zadnji najveći sefardski hram je Templ, današnji BKC. Od tih 7 hramova danas u Sarajevu imamo aktivna samo 2. Ovaj ovdje je aktivan za jevrijsku novu godinu Roš ha-Šana jednom godišnje, a ostalim praznicima i petkom navečer smo u Aškenaskoj sinagogi koja se nalazi u jevrijskoj opštini na Drveni i ona je sagrađena 1901. na drugu kada dolazi Austro-Ugarska i Aškenazi. Sefardi su se uklopili u način života u Sarajevu i BiH. U to vrijeme kada su došli bili su zanatlije, poslije su se školovali, išli su i u Beč i u grad, bili su i doktori i farmaceuti. Jedan od njih je Isak Samakovlija, poznati doktor i književnik, onda Laura Papo Bohoreta, prva obrazovana sefardska žena u Bosni i Hercegovini, koja je pisala pjesme i drame na ladino jeziku. Ladino je znači starošpanjolski ili jevrijsko-španski, to je jezik koji su Sefardi donijeli sa sobom iz Španije. Danas u Sarajevu imamo samo možda 10-ak ljudi koji govore ladino. Većina ih je znači stradala u Drugom svjetskom ratu, neki su umrli, tako da kad ne bude bilo ove starije generacije, znači izgubit će se nažalost jedan jezik. Danas u Sarajevu, nažalost, imamo samo 750 Jevreja, u cijeloj BiH danas imate 1750.
A prije Drugog svjetskog rata ste u Bosni i Hercegovini imali 28 sinagoga ili hramova. Danas imate samo 4, 2 su u Sarajevu, jedan je u Doboju i jedan u Banja Luci. U judaizmu su dozvoljeni miješani brakovi. U judaizmu se gleda po majci. Ako je majka Jevrijka, dijete je Jevrij, otac ima sva prava, jer je u braku sa Jevrijkom. Ako je otac Jevrij, dijete ima jevrijsko porijeklo, to nije sporno, ali po jevrijskom zakonu nije Jevrij. 1966. godine, povodom 400 godina od dolaska Sefarada na tlo Sarajeva i Bosne i Hercegovine, gornji dio hrama prelazi u muzej. Na prvoj galeriji znači imate sefardski život u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, ima tatarski dućan gore koji je pripadao familiji Papo, nalazio se do 1942. godine u Saračima, kada je zatvoren, jedini je sačuvan te vrste, imate o limarskom zanatu čime su se bavili, o pjevačkom i kulturnom umjetničkom društvu Lira, o Lauri Papo, Bohoreti, Isaku Samakovli, Samuelu Elazaru i Kalmin Barku. Druga galerija je najtužnije mjesto u muzeju. Znači, strahote i stradanja Jevreja za vrijeme Drugog svjetskog rata, šta su preživljavali, logori u koje su deportovani i ovdje, mislim, u bivšoj Jugoslaviji i u europskim zemljama. Onda imate logorsku haljinu zatvorenice Mire Papo, imate gore na vrhu knjigu stradanja sarajevskih i bosansko-hercegovačkih Jevreja, sve po gradovima i abecednim redom poredano. Ovdje u prizemlju imate spomenik sa starog jevrejskog groblja koje je sagrađeno 1630. godine, a zatvoreno je 1966. kada se otvara gradsko groblje Bare, gdje imaju sve 4 kapele i parcele. Danas učenici osnovnih, srednjih škola i gimnazija po planu i programu imaju kulturu religija, pa uče o judaizmu i dolaze, što je meni drago, jer djeca koja žive ovdje, ne samo u Sarajevu, nego u BiH, smatram da trebaju znati sve o svim vjerama i nacijama. Hagada, knjiga koja je došla sa Sefardima iz Španije preko Italije i Dubrovnika, knjiga koja se čita u kući za Lajla Seder večeru za praznik Pesah. Ovdje je kopija. Original se nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, može se vidjeti utorkom i četvrtkom od 12 do 1. Ovdje imate priču uz Hagadu kako je došla i kako je sačuvana i spašena za vrijeme Drugog svjetskog rata. Hagada je vrlo važna knjiga kod Jevreja, znači u njoj se nalaze psalmi, anegdote, molitve. I to je jedina knjiga koja ima likove. Jer i u judaizmu su zabranjeni likovi. Kad odete u Aškenasku sinagogu vidjet ćete, ona je oslikana, ali to mogu biti geometrijske figure ili cvjetovi, ljudskih likova nema. Imate obrezivanje muškog djeteta 8. dan po rođenju. Jedino kada može biti 9. dan, ne praktikuje se, ali ako je dijete rođeno na šabat.
Šabat vam pada petak na subotu i to je sveti dan za Jevreje kad ništa ne radi. Ili ako je, ne daj Bože, smrtni slučaj, vi imate u judaizmu, to imate i u islamu, da se sjedi sedmina. I u tom slučaju se onda obrezivanje odgađa. Obično je u sinagogi, znači tu je rabin i mora biti prisutan doktor. Sad se ja malo ovako izrazila, ne trebalo, nikad se ne zna šta se može desiti, a običaj je bio kod sefarada da se znači na tacni napiše ime i prezime djeteta, datum i godina rođenja iz koje je familije, na tu tacnu se stavljaju pare. Jer je običaj kad se dijete obreže da se dariva. I stavljaju se pare, ovdje vam je izložen nož s čim se vršilo obrezivanje. Imate imena i prezimena djece koja su obrezana od 1925. godine do 1941. Imena i prezimena djece i rabina koji su tada bili. Ovo su vam imena pravednika, naših prijatelja i komšija iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine, koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata spašavali Jevreje. Ovo je poznata slika koja je obišla svijet. Zejneba Hargada, koja drži ispod ruke Rivku Kabiljo, da se ne vidi Davidova zvijezda. Rivka Kabiljo je preživjela i zahvaljujući Zejnebi Hargadi i njenoj familiji otišla je u Izrael 1947-1948. Zejneba Hargada je u ovom ratu kao pravednica uselila u Izrael, živjela je tamo, umrla je u Jerusalemu, sahranjena je u Aleji Velikana, a njena kćerka Aida danas radi u Yad Vashem, to je muzej holokausta u Jerusalemu.